Horas Halak Batak. Kembali lagi, kita budaya Batak milenial yang selalu memberikan materi-materi mudah. Kali ini, saya akan memberikan bagaimana mandok hata acara Makarwani. Jadi ketika ada undangan, kita datang Makarwani. Begini katanya. Pinuji penasama gormi tuan de Batak di paso-paso do de holong derohana itu kita. Terlebih diamu di bona ni hazuto dapat dikyo. Masalah serata tutu hami hipas dapat kamu hipas hami dapat kamu dapat dikyo. Ima digokun jojo muna dileta Makarwani di bebesan sadayo. Dihamu lenami ibotonami dengan nami dapat dikyo si halas sonok tarun tomat nomor 2 di Batak. Di basa-basa dihamu sada dedanak, sada tanggung jawab na baru dihamu na perlu si jalon muna penuh tanggung jawab. Gido songon tanda ni hatanami dihamu dapala tekyo ima dluta Makarwani margogo mahamu parmuru dedanak napi nasanya tuan de Batak tuamu dia pala tekyo. Suni to tutu turedanak napi nasa tuan tuamu asima tuturan Tuhan gawe dedanak si bonas neramai dedanak na urju dedanak si olo yajar to katiki nanengro si ala sonmai marasino alamu jalamu dengan do penuh tanggung jawab dedanakon asaro no matutu suno kono putta si julu tu asa dakkan di burung toho pinangai penitu si purmagurang matutu ibana si tokama parai itu si matutu luntongan ipasma ibana tokatiki nanegro ibagasan las nerua las nerhamuna nang las nermanta songsone dihamu lenang botonami asa saat matutu sono kono puta julu tu kutuamu asa pinati kusurna topi di tabian tu dia malaka tu sima dapotang parsamia sasa isolu saat matu mutia masa tami hatanuli hatan ringkenu tuang saat ma saat jala gaya. Itulah sedikit kata dari mandok kata di acara Makarwani. Horas Halak